Rufra din Peleo Saihon. Arga Rufra din Peleo Saihon. Saihon. Karina dalam Saihon Rufra din Peleo adu agak Rufra. Dengan sem minum kelia kini gerakan Rufra Arga Rufra din ada gerakan Rufra. Hingga semua program nakalian ka parti, nakalian gaying, nakalian kilong penyan. Guys, kata nin skamlet arja ufra tantuling ijan hapa unit ru nimlasu baniyu. And I feel of leader pada inlang leader kalian ka parti. Arja ufra, yes. Arja ufra ru. Dahil mana? Indra basic job Haupra. Nak kalian MDC Allah betain ai play ai pada lepas berkompleksi baru Indra yo dakti untuk ai dikran itu. Halo tak. Kami penjajah hendak tak. Gujrang. Ele aku nai serang. You better ye. Kan lo yang di sini Musara Syam. Oh, ya betul yang kau pernah sih. Kumulai siajanmu yaki kan wajar saus pak shinfongut. Ada dalam kali yang di sini mah. Akhirnya ada yang semua menupi. Kumulai siajanmu yaki baru ki lawan dengan keperbat kamram kibal ay ketingjap kebadan burung. The same voice of the people party. Bukan jarang buka menyesat. Kemudian kong berpau kerja semua beliau belai. Belai beraya rap beraya peneliti yang ini. Ada bagi yo tiket. Jangan ketinggal ke baskem. Dia memarah kali. Dia bersah. Dia bisa. Dia belai dah. Dia bersah. Yang impor kita berliam yang ini. Upaya apa berduk bersuk. Dia bersah. Ya kita penting yang ini. Ini adalah pencom yang ini berengam yang ini upaya ba. Now MDC tu pi, dalai lagi kena berengam yang pi. Dari tang sekali yang pi. Kaya sakti kewajam dalam belakang motor Rashad. Kalau kita MDC election kita cakap varian motor Rashad. Kamar balai. Yale uduk usuf urangli ujuki bersyak yakni hesba. Betul. Bendera. Nangde Syahmat. Nek election MDC Araja Arfusan. Kandai kan lendang ke Batamai. Kandai kan lentian ke Batamai. Nak kita dipandang susam jang ke Motor Rashad. Yerangnya dia kata ke spa pemohon. Kita menteri hitam. Kalau kita kiti, nang rap, nang bela, nang nyakali, nang trai syakri, warus baru, join nang manji, iya ya no nak kecingkir kam, kapa kod, kapa plate, kapa suba, muncul nene kata. Lawan ke election nang des Syahmat. Lawan kino kibreu. Iba ang menyalek nak kespa, gil perlu
MDC kila penpau bagas pak kamla bathi yo nong ma sa Aro ki bawanang ni piwan Christian ya ka parti ka jongi ya ka mensim ka jing et dai dai ya ka mensim ka jing soren pada ka mensim ka jing suangu yo dai ma ta gao ka mata rashan mata ka ski ka pen ya ka jing shai ya wen no ikte ki batom ki baya ki barom siki ki sam ki bara sanspa shispa khasan spa kaino ka to kalabiang nang syahmat ngai board peranjuki di Kersan ya ka parti BPP board pemicu yang ada dem dei na kalau biang komno itu nama itu iba powel tangwar itu tayu bardan ni thapa de pra pak ban kencang mat ba pilih second part kawai ka ka sim ka jimbular ni sim ka jimbular ba nang ne syahmat yan yan ne baru pra yan yan lagi Islam yan program sa Islam minuman sa pitang kapor election yan luar sa Islam ini kaya yan bersuatu ya kita kemapatre bersno dari berkesan ya ke parti BPP ini kaya yan bersuatu yan bersai apa dia yan bersai kita iba om kam kasan spa kasih ajar ti umjak election yan bersai ki kita tidak ne kata Boleh sibune motor syat ke si kalau job ya ke bor bisa gambar sagawai pak ke benda mangin job kade ke semi final aku bahar dan aja baru pra kade kade ingkesan meu pra begini ha Aku mama kesan buat pawal. Dia bilang mesinnya kondisi lah pengguna kertong MLA. Mendai kita ha. Arah jauh kuprangin kersan be jauh pra. Yang mana menurut jauh pra be. Bersibuk. Anda kepon gini kita tapti ke macam. Dah kita. Sabti ke macam nak kementagi silent vote. Kiai tidak ke silent vote sama. Silent vote kamu kibriu. Hira sibuh jaru kabrib. Sibuh jaru kabrib. Sibuh jaru kabrib. Yemse. Ini apa kita ni? Kumla sibuh ni ki silent vote. Dai ki silent vote. Kira penjawab yang pra amotar rasa. Dedem dena. Kibo pun nak kira ki silent vote. Idai nak parti sing. Ai borom ya kita ki silent vote ki bala mino nak parti atas PDP. Kiranya kasam kita ingin jada ruti baku. Ai borom ru ya ki silent vote ki bala wan nak parti UDP. Nak parti NPP. Ini tapti ke macam kedai nak ke benda. Kanam kot hang ni. Kanam kot kang ni. Kan berwajar ni dah yo. In siam gawai garai. Pat kata garai dalam. Bangin pentrekam. Ya kajing sesar ke bakut ke basuba ningkong kawasan nasyar kumdang instan masang nama nasyar sedang nalaying sedang ningkong nau MDC ayo kanu gila jingarap ke skip ke kumno in pen ai baik in pen syai baik rahmat jamu baik ba jingarap di badi belai sini Islam kita ke kusamna ngena persya nginum lek buri dan ini kabar
lengba ka dia ka jing job ka bandit ki bangin ayo in ai ka jing tho ngin kentu yau MLA jaka Matar Rashan mau ni man percaya ki skim ka yo ka MLA Santo Palak MLA skim percaya Abulai Arbusau ya shano ya MLA skim Arbusan ina shano ya ka MLA skim Pisa MLA skim kadai ke jong unong Matar Rashan kamde ke jongno sina dai nam dai kata ne kata ये कृष्ण ने हम कृष्ण या भी ये दे हक बनियो या कजी पंचाय di ane bi bayangi termakin pensai ya kam eskin makariga hok jong upat ba baro dem dei kita sagawe nakam ta ki kun samna ina donang le ya ka district selection committee kabalang ka board makon interview ya ki kun samna shinam ba kan thai board di kam ki bawah for Eastern West Kasir district Indawa lagi bos sarkar ringkat ke jet trailang buat ke central body. Daiman pensai. Mano kita gini khot jangka DSC. Indawa jeng pensai. Ada don kita khot jangka DSC. Ibadan gajinya dai parti political party. Indawa beriman wengno yaki. Matar Rashan, Hamairang dan Shimon ki beliau keranang ki berasta. Dan ki master degree dan ki doctorate thong naki nai thong naki class 12 ki manlang ki member dengan DSC ki man interview ya UBA Indawa ya kata pat ka DSC ru kamde man ki sila khat dan yo no in ai go warning ya ka DSC kamde man kam sab kade abe dai bagajing sekam ka bakhu pan ka bakhandu hai kalau sai sien ngai chup le yapi in a gajing thapti ka bakhandu hai ban ka bacham hai na ka menta jong le fitim ne jong pra jam nei jong no am nei gajing thapti ka bakhandu hai skam hai gajing thapti ka bakhandu hai kadai na ka menta gitu ki mapadia thappo ti hap ki baret ki jogi Jangan suruh buat lama sengkiam haupra. Sama kebas dan kelama UDP kiam haupra. Dem denya. Jengkap kejogi kedai nampak lawe jogi ber. Mai pis bakterat nukran latelan. Mulai sebenarnya hibaro namla bersih kalian. Namla bersih kalian ya kecil. Lepas kejogi barong ya tray, shia tray A. Yang di syapra saya bisa nanti. Demi kita. 1 second shiru unsyam kali pra hap saya bisa bagi nanti. Demi ini. Mulai sebenarnya ya fi. Namla bersih kalian yang jileh baju. Yesawan se kisnam manaju breaker panja baro kisnam jaga pariang Matar Rashan kenal ya kene kawai ya shem ya kene karai kene mentasi arbusan tare prai Februari ajar arbusan panginya ini awai ini genom Syafir Ai sines piro punya ora cinta mau kebrasa akan itu bos Ini ruai itu jing ruai bang dikasih ha. Menang dah. Apa? Ruai berapa? Nyerak di sejurang nyerak nama barafai. Nyerak tak sih khot nama kelas lama. Coba nong dengan ruai juga tempat bentar gila. Yang peradu duduk di wasya nama. Siap. Ina ida kerja sangin ash ailash la kita jangan nak kendrut. Iban na jangan ni kita rasam kita janda mior melai. Biang na. Kita bisa nawan sekislam gejopi. Sepuluh na puluh lima pi puluh lima DC lah yang telap tu mah.
kasih tempur. Kalau kasur ke pejam, jarak kita sejerong, jarak yang kita lah. Liu jing siam ngenyai di kapemot bagi penkut suai lagi kedonot bagi jengot kijing berkat kijumi hadu hajar arfufra ngenyai jai ngenyai di daka ompo liu kapekut agar pak kelom kami kebadan kikun kebadan kibasa jengai supaya pet dikali naya songmi ene supaya balik ham kalau sehing pak pet kikun di yo kami ene yo kali sakawai lu gitu kibalaya pada hit pamane ya overtake ha ya ajok telayu ha ya ski persuk salai ada bisa dekat jaksa pengarang legal masih nomor ba dan kikun kibabli dan merkibir umpa mahir ma jakam jakam pra kamu dan merpa merki mahir yesau sakawairu nayanya mana-mana ngira ada cap dan nayanya mana besok baru ceking Islam ini nanding aku play kerpang ni kasnam ti nama kada kelam se dekla khul tenge ki rangma ki samra ki rangmi na ti nama kila pulle mo isnya sawa se ki krishna kulai shajan mo kulai shibode kulai